अब हामी बाँकीको पाठ स्थायी भन्छन् के अरे त्यो सिक्नु गइरहेछौँ। अनित्य दुःख अनात्मा झिसा लुमङ्का चुनेमा अनित्य दुःख अनात्मा झिसा लुमङ्का चुनेमा चतुर ब्रह्म बिहारे चुना बुद्धया शरणा उनीमा चतुर ब्रह्म बिहारे चुना बुद्धया शरणा उनीमा बुद्धया शरणा धर्मया शरणा संघया शरणा यस्तै हो। अब फेरि एकचोटि गरौँ है त। शैला समाधि प्रज्ञा समृद्धि देखा चुनेमा यसलाई यसरी म्युजिक अलिक फास्ट गर्ने यसलाई अलिक फास्ट गर्ने शीला समाधि प्रज्ञा समृद्धि देखा चुनेमा चतुनशील भावना आहा मीठा याना चुनेमा म्युजिक राख्न सकिन्छ यसरी यताबाट दौडिने चतुनशील भावना मीठा याना चुनेमा बुद्धया शरणा धर्मया शरणा संघया शरणा जी शरणे बुद्धया शरणा धर्मया शरणा संघया शरणा शरणे ला 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 ओने जी शरणे ओने जी शरणे यसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला कमेन्ट गरिदिनु होला।